Kua nehua anō e ngā hapū o te piringa o Omahu i te matau a Māui, ngā kōiwi i tūhuratia ake e Huripari Gabriel. E rima marama kua hipa i te hau kerekere a taua Huripari i te rohe, hei tā ngā mātanga whaipara, ko etahi o ngā kōiwi nei no muake i te tainga mai o te Pākehā, ara no te rautau tekau mā whitu. Kei tā tātou kai kawe kōrero o te matau a Māui, kei a Aroha Treacher, ngā tai pito pito. Kei te kawe e nei taonga ki tō rātou wāhi oki. Kaupapa o te rānei, ko te whakahoki nā mai o ngā kōiwi, I puta ki te whenua mai te Waipuke nui o Kapariera. For the last 5 months we've been working to recover as many kōiwi of our tipuna that we can. Te Papa and Pouhere Taonga have been a huge support for us. I ahu mai e nei kōiwi mai ngā rā o mua. Between pre-colonial settlements, so 1730 to 1770, around that time. So there are a number of kōiwi tupuna that we've found that varied in age to quite young, to sort of mid to late 50s. I kitea rātou e tētahi kai pāmu. He had his digger driver around here and he just come into the paddock and then he found the kōiwi, and so he made contact with us and we come down straight away and had a karakia. Ka nehu anō ai ngā kōiwi tipuna i tēnei wā o te matariki, kia whakahōnore, kia whakamaumahara, i a rātou mā. Ka whakaaro ake he toko rima katoa o rātou mā. Well, the place that was chosen is the area that we are sure that they came from, so it's best for them to go back where they came. But now this area is now protected, so it's hoped that they won't be disturbed again. He kaupapa kua ea I te rangi nei I te hokinga mai ki Papatūānuku. Aroha Treacher, te karere.